Rahmat. 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 Tiyaqtan menden başqalar da var, içip ketmesin akırında. Elmurat, malades. Şul konsertin uyuşturucusu, şul Kuanç Akebevичтен туң уулу Elmurat Mitaliев деген инебиз. Elmurat сага ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Атаңа ушундай кызмат кылып атасың. Сен атаңа кандай кызмат кылган болсоң, уулдарыңан, кыздарыңан ушундай кызматты күтөр, Кудай буйруса, Ушул атаңа кылганды балаңан көрөсүң дейт. Ичиңе ийгилик болсун. Анан бир сага бир кеңешим айтып коеюн. Бул эми сахнага аралашкандан бери мындай популярдуу болуп чыга албай бир аз кыйналып жүрөт. Мындай негизи сахнанын сыры мындай экен. Санжар акең бар го, Бердибеков. Санжар акең дагы Манаса кетирүү кезинде сахнада жүрчү болчу да, бирок эл жакшы тааныч эмес. Ана Манаса өлгөндөн кийин аябай популярный болгон да. Эми атаң менен мамиланганда аны мен билбейт экен, бирок аялың айтып койсоң, аял өзү бир жансыл кылат. Чачы мына Санжардын, Каныбек Рахман экенин баласы Разык да. Көрдүңбү? Так, убакыт бар экен. Киде бар да. Так что ойлон. Кылчак маңызда Элмурат Миталиев. Тынар Кылманалиев экен. Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Мен ушул больницанын главврачы болуп иштейм. Больницага келгенде кыйкырбай, бакырбай, тынчтыкты сактап, сабырдуу болуп келиңиздер. Бүгүн абдан көп келипсиздер. Мырзалар 7-чи кабинетке өтөсүздөр, айымдар 1-чи кабинага киресиздер. Чечилип келгенди унутпаңыздар. Мен баарыңыздарды бирден текшерем. Саламатсызбы? Саламатчылык. Чечилип келиңиз. Чечилип келиңиз. Мен баарына айтамын. Эшиктин кирелектере өзү жазылып турат. Кире бериште, эшикте, коридордо, бардык жерде чечилип кел деген жазуу бар. Бутуңузга бакила кийип келиңиздер. Чечилип кел. Чечилип кел. Чечилип кел деген түшүнөсүң? Чечилип кел. Бир айтканды укпаган кандай бала? Доктурга келгенде өпсүп кийинип келет. Бардык сумкаларын кошуп көтөрүп. Чечилип кел. Чечилип кел деп. Мен сага кыргызча айттым. Чечилип кел. Эжеке. Доктурга келгенде чечилип кел. Түшүнбөй жатса мен эжеке. Чечилип кел. Чечилип кел деп атам мен сага. Кыргызча айттым го. Кандай адам бул түшүнбөгөн. Мына биз эл үчүн иштеп атабыз. Ушул сиздердин ден соолугуңуздардын камын көрүп иштеп атабыз. Күнү түн уктабай, түнү менен больницада жатып калып иштеп атабыз. Чечилип кел. Чечилип кел. Эжеке. Бир эле минут. Сага эмне кыргызча түшүнбөй атасың, орусча айтыш керек бар. Разденемся, потом загади. Чувачка. Чечилип кел. Чечилип кел. Бир айтканды түшүнбөгөн кандай? Кандай адам эми кандай түшүндүрөм буга? Мына азыр өнүккөн заманда жашап атабыз туугандар. Туурабы? Мамлекетибиз бизге бардык шартты түзүп берди. Мамлекетибизге рахмат. Биздин президентибизге рахмат. Чечилип келди. Чечилма. Алдагы бутуңа бакила кийип келбейсиң. Кирейин. Ал бутуңдагы мен кайерлер бардым сен? Эч агырган жок мен. Не кыйкырасың? Чеч. Догурум бар. Тек койсо муну. Билгенин кылат. Атың ким? Элмурат. Фамилияң? Миталипов. Отчествоң? Куанычбекович. Тогурмай. Туулган жылың? 1987. Айың күнүң? 15 октябрь. Неге туулдуң? Билбейм. Жашаган жериң? Жалал Абад. Үйүң? Жаңы жок 32. Кайерің орыйт? Менин бит? Капыстан бир жериң Эжеке. орусса биз жооп бере албайбыз. Неге? Гарантия жок. Сени ушул адреске алып барып таштайбыз бир нерсе болуп калган болсо. Мен эчтеке болбойм мен. Нормально элем. Өзү кайерің орыйт сен? Ошону айтайын деп атпа. Мен эч жерим оорубайт. Ден соолугум чот дейм ана.
Oruvasan ne geldin? Oşol aytayın cep hayra çeçilip geldi atmaysın mı? Doktorga gelgende çeçilip geliş gerek da. Siz gılavratsız mı? Oğa men uşu bayınsanın gılavraçı ol işte. Oşol sizler bayınsanızlara 3 kamas kömür alıp gelgen. Oşol hayra tögeyin dep. Oşol surar geri gel. Bayını uşu Çeçilip gel. Bayını uşu tay soğuda tay ömer kaman. Elmurat Mitalipov. Başka kızlardı, başka nerseni taşlap bolotken bu sigaretin kumarını taşaş kıyın eken. Anan oşa ayaştalarımı azır görsem uyalam da biz bekitip çekçilek yiyin yürütüp. Assalamu alaikum. Aleyküm selam. Qanday sizler Жақсы, жақсы. Oşa bekitip çekçilik azır barı yok öyle. Alo. Bir жерде көргөндө болтам сизди. Көзгө жаман тааныш учур атат. Hayır, ben sen birinci yol görüşün de. Мындай көзү көкмөк сап-сары адамды бир жерде көргөндө болотам да. Эч эстей албайтам да. Укам sen de hiç yerden görmegende yoltan da bunda torpak göz укам yok öyle da işeriç. Çın de sen tanıyorum. Bir de görmedim sen. Каерден болосуз? Men mi? Men 30 adırdan bulam. 30 адырдан? Ha 30 adırdan bulam. Айтам ушул киши 30 адырдан болсо керек дедим мен дагычы. Аяк өттүм, буяк өттүм, окшоттум да. 30 Көргünde адырдан otasın болсо mı? Көргünde otasın. мен 30 адырдан болом мен. Ha koysa. Жақсы. Жақсы. Kim bulasın onda? Мен Абдыкарим баласымын. Ha жақсы жақсы. Abdülkerim. Ана өйдөдөгү элиндеги. Ha. Өйдөгү Ha öde жақта o. Ака сигарет жок беле? Sigaret. Sigaret. Var. Бир штука көзөңүз. Ya bol. Yani bilesiniz. O sigaretin kumarı zaman bilem be. Rahmat aka. Baltırak bak. Uşu bu sigaretin göğüşündeyken her gün sırap geliyor etken. Yem çeken desene çeken şeyle katırıp koy. Aka dep sırap geliyor etken. Tanışın göğüp giderken çındığını aytkan da çe. Özü tanımaysın bir tanışın köp Aka. bulatken. Ha? Aka кетип атып эстеп кеттим да кайра унутуп калдым да. Каерден болом дедиңиз? Жериңизди каерден деп аттыңыз эле? O çadırdan dedim oşa. 30 адырдан. 30 adırdan bolom. 30 адырдан болот экенсиз го? Мен да 30 адырдан болом. Өкөстүң 30 адырдан экенбиз да. Өкөз жердешкенбиз ака. Өкөз билесиз да 30 адырда бизде дарыбыз көп турат. Эгин тегин көп. 30 адырлыктар бö жерде деле коебуз. Соода саттыкка сонунбуз. Биз тыңбыз өзүбүзгө. Туура. Сигарет жок беле? Ha? Сигарет. Sigaret var. Бир иштеп берсеңиз. Балдар менен электем жакта компания менен. Malum sigaret olsan yaşlamak yine. Uşunday tuğanda görüngeni sıra veret. Görüngeni sıra veret. Ötkende bir kız sigaretin köp kalıyor var kumar da. Bir kız sigaret çoğatkanken tamaşaga sala koyayım de bayağı kızga. Çoğun kız sigaretin sonra çekişmeli desem sigaretin ırgıttı dağı tüdep tükürüp durup bayke sigaret kalbay kaldı. Naspay var çekpeyiş mi deydi? Naspay çeket eken hazırca. Kızlar bile naspayga ötüp alıp duruyor. Кандайсыз? Жақсы. Ден соолуңуз жакшыбы? Жақсы. Каерден болот элеңиз? Бир жерде көргөндө болтам. İş yerden bolmayım ki ben. Ben berlik emasmın. Бир жерден болосуз ака. Yok berlik emasmın. Ака мен сизди бир жерде көргөнмүн ака. Көзгө жаман тааныш учуруп атасыз. Koy ki ben tanımayım hiç kimini. Мындай 14 штук сакалы бар адамды мен каерде көрдүм экен деп вообще эстей албайтам ака. Ya ben seni tanıyamadım ki. Tanıyım aка. Sizi tanıyım ben. Kayerden Ben bolosуз? Batkenden bulam, Batkenden. Batkenden mi? O Batkenden bulam. Men de Batkenden bolom, Kızılbelden. Oy O sonra. ben Zamir'din dostu bolom. Zamırdın Zamir mı? Osmanov baba oşanın dostu. Vayse. O? Men Batkende çoğoygam, Batkende ösküm, Batkende örük kurgatkam, Batkende 10 yıl жашагам ака. Ben вообще Batkendikler менен 5000 ака. Sigaret çok беле? Var. Aman şu sigaret. Ayşe var. Ayşe var. Rahmat. Gayl. Aka. Otur ben. Uşunday. Enen azırkı sigaret desen azır elektronlu sigaretleri çığa başlattır bayağındaçı. Al buna sigarette biz nikotin dep, ziyan dep aytып atmadık bile. Alardın ziyandık andan da küçtü gene toğal. Bu elektronlu içi. Anı çekpeş gereken. Azır yaş ballar. Dağım ne geldi ki? Ya. Aka мындай өтүп кетип атыпчы. Дагы эле унутуп кала берем деп, бирдеке болуп атат, мага бирдеке болуп атат деп түшүнбөй атам да. Эме каерден болот элеңиз? Men eş yerden bulmayayım. Ben jadаттım o seni.
Ya bir yerden buluruz. Yok yok men eş yerdik Bir bilesmedim. yerden buluruz. Yok deyim tanımayım seni. Koygunu ki. Ben tanıyım. Ben tanıyım sizdi. Siz bir yerden buluruz. Manas'tan bulmayız bu. Yok men o nime Talas'tan bulam. Manas'tan emas, Talas'tan bulam. Talas'tan buluruz. Ova Talas'tan bulam. Men de Talas'tan bulum. Talas'ta çoğulgum, Talas'ta törölgüm, Talas'ta çoğulgum, Talas'ta Manas aytkan men. Mirbek Atabek'ten çok üzülgüm. Aljadı köp istegen. Büt Talas'tardan büt bardın tanıyım mençe. Deme. Sigaret. Uşunu sıra geldik. Men özü çukam. Bu sigarettiçi taştay almay жүрдüm. Mına özü kanca çıktım. Keçinemde çektirip yürütüp koydular. Mına 42'ye çıktım. 22 yıldan beri sigaret taştay almay жүрөм. Uşunu sağa bereyim ikam ha. Ha. Ömür boyu çek çıkam. Yaman kıynaldım ha bence. Toşta çekmeysen? Çekmeyeyim taşladım sana. Badaka. Berdim kam. Ömür uzun bolsun aka. Boldu kam. Bayla. Var bolun aka. Yaman jadattım ka. Ama sigaret alıp basın. Hebe aka. Kayda muratlayınız? Eş yerde emesin bay. Ya. Jamanlıktan alız get, akıl menen boyga jet. Dostum sağa aytarım, çekme bir o sigaret. Aldan görü alma jet, almada var vitamin. Çekme dostum sigaret, sigarette nikotin. Çekme sigaret, sigarette nikotin. Aldan görü alma jet, almada var vitamin. Jigit kızı ceferlek, kızı boyga ceferlek. Jigitine kem kalmay, kızlar çeket sigaret. Çekme çoğun kız sigaret, sigarette nikotin. Handan görü banan jep, bananda var vitamin. Çekme sigaret, sigarette nikotin. Handan görü banan jep, bananda var vitamin. Sigaret çekenler olsa kol çap duramaz bana gelirsen. Ene sütü getellek, alle boyga jetellek. Burpur atıp bulatıp, baldar çeket sigaret. Çekme sigaret, sigarette nikotin. Handan görü cüzümce, cüzümde var vitamin. Çekme sigaret, sigarette nikotin. Handan görü cüzümce, cüzümde var vitamin. Bir dirilip bir ölüp, jötölüp. Çallar cüret göçödü, sigaretin götürüp. Handan görü darbıza var vitamin. Çekme ata sigaret, sigarette nikotin. Çekme sigaret,